Habis trek. Ya. Abi, apakah bisa wisuda apa tidak? Bang, santai aja bang, jangan paksa kali bang. Bang, jangan paksa kali bang. Ya, ya. Bang, sana aja bang, enak bang. Bang, kayak kenompol bang. Ya, tengok muka Abi. Ya, ya, ligrip, ya. Oke guys, ya. Ya, oke guys, Abi sudah. Yan, hai. Bapak ungkut. Hai bang yan. Warga ketik kepala. Abang menjadi hitamnya. Ha. Bang yan, ngomong peklek ungkut.